سلاو ریزه بینرین هجاج استدین دنگ امریکا لواشنطن پایتخت بخیرات ناو دکن دوی برنامانو ده جه کردویزیونی. سلاو ریز. ایریشن اسمانیا حکمت شامل لباکر روجاوی سوریه ده بردوام دکه. چاودریا مافه مروان کو بنگه هاوی لبریتانیا ده بیجه بشتی ایریشن سرهلدارن لدیجه فروخانه روسی او ایریش بیک هاتیه. د عالی دن د ارتشا سوریه دازانین کو و اپراسیون لشکری لادبه و بدومینه که خالد فتح راپورتک لسر و مجاری آمده کریه. هرما ادلبه و چندین دورین حمص و حما و لادقیه لبن کنترول هیزن دجبن رژیم سوریه روزانه دبن آرمانجا هرشن آسمانین حکومت سوریه و بالافرین روسی و هرشن پیاین لشکرین سوری و هیزن آلیگرین وان. هر جمعه نیسان هرشن حکومت سوری جی داوی ترین دورین در وید سالداری حکومت سوریه لباکور و روش آوای سوریه دوام دکن. کل 48 مجموعه بوری 6 کس دشار و هبچونان دا هاتنه کشتن. پشتی آگربستا دم کردنا برا هر دو آلیان دا حکومت سوریه رجده لسر شرع ادلبه ول داوی ترین هرج دا 5 گند لروش آوای باجر خان شیخون کنترول کرن پشتی پیکینانا 625 هرشن آسمانی و یم پیا گنها بتنه به 4 کیلومتران دوری باجر خان شیخونه. ریوبری رخستیا ماف مروان یا سوری رام عبدالرحمن ده پیوینه که دادگل کانال تلویزیون حر دبیجت 41 اليوم چلویک از بتنه ایرو هات نکشتن سرجم هجمارا کشتیان هر جدوهی حتی ایرو پتر 110 کسانه لده ما هیزن رژیم سوریا گندین کفرعین و تلعاس دگل سه گندین دی کنترل کرن و جعالی روژ آوا نزیکی خانشی خون بون. خانشیخون دبرک استراتیجی و آرمانجا دمکیه یا حکومت سوریه و اگر حکومت سوریه او آرمانجا بجه اینا هلبت نقشه شری و به تکرایی بیتا گوهارتن جبرکو حکومت سوریه دزانت خانشیخون کلیلا سرکه بو کنترول کرنا ریا سرکه دنابرا دمشق و حلب دا. رخصتی ماف مروان دبیجت فروکن سوریه و روسیه هرشن تند ایروپیک اینان کو بوم برمیلی هاتنه بکار اینان. المروحية على هلیکوپترین رژیم بشار الاسد چند هرش لادلب پیکینان لدما 12 دمجمرین بوری 51 بمبین برمیلی هاتینه بکار اینان او 40 هرشندی به سرتمانعه و خانشیخون و ترعیه هاتینه کرن او فروکن روسی 29 هرش پیکینانه. هرما ادلبه و در دوره و بشکن جاری کفتنه که روسیه و ترکیه اول سوشی لمه نهی سال 2018 هاتی پیکینان و لگور کفتنه درست کرنا دوره که بیچکه دنابرا هر دو آلین شر کرده و دورخستنا چکه گرانه. هرچند رای کفتنا سوچی بودمه که آرامی پیدا کر لی هر جمعه نیسانه گرجی و شران دست بکره و که 816 سویل هاتینه کشتن و پتر جه 2000 چکدار و سرباز رژیم هاتینه کشتن. نتوین یک گرد و هر وساد بیجتن پتر جه 400,000 کسان کوچبر بون. لدما چار و جن آگربست هجماره که خلک سویل هولدان بگرنه و مال خو لی مالمان یتویران بوین. لما جيت لهوني نها مالا ما هرفيه ما تشهيوي نمان وگرينه از بتني دخوازم هندك آلاوين مالي و بيرانينا دست بخم مبسوطة كتير لأني راجعة على بيت دلي من خوشي كو ازي وگرم مالا خواه بلا توب بارانجي هبه از رازيمه باشتره دبنداري زيتوني بمينم یا جه ادلبه دیتا خواستن به درستی نرون و آشکرایه پیشا رو جاوه کفتیه دست هیزن نافخویی و ین حرمه و هیزن نفنتوی دا که همویان اجندن خوین تایبت ده هورکیا سوریه دا هنه. خالد فتاح دنگ امریکا. اف راپورت جی کامپا شهبایا گوبوی جه پنابرین افرینه دوی ججنا قربان ده زاروکین افرین شاهیا ججن دوری شنوار خواه لدار خستن که به ججن چابو دوی کامپه ده. حمو زاروکان و نجمینا سالم بره کل گندو واره خوبون زاروکن عفنیین لهرما شهبا در بدرن ججنا قربان بنیف شاهی بیروز کرن زاروکن جهوال و خزمین خدور کتنه بحسرت بیروز کرنا ججنه العفنیتین بیراخوا کمیل یا حنان وها هسن خوا تینا زمان امبار العفرين بي عند شمال كل كيخو اما عيدية دبر مشاكر دبر دچین مخور درد کتم و اول خوا مدچی عیدی خب گیاره دکه هم تخص باره بکیف خوش بین دجمن جل ما حرموت زاروکن در بدر کوبلیستکن هندک و صادا دناوا کامپی دا دلیزن شاهیا ججنش بوان که مایه
ام لهفرين العاب معها بين بسكلت ما بي التالي هابي ما دشي سر بدا ما خرب سكامبيل ودليز نو كل بدار تشتيمات هنايا عم بدار بس هندردا تشتين برنوليزم دناوا کم در فتیا پنابرتی دا زاروکن در بدر جخورا لیستوکان دا آفرینن. جانیار جی زاروکا کی آفرینره او جی چند دار کتور نیلون فرفروکا کی چه دکه و لبر به دخه. عنده چون خال دقارين مع سلاح دكرين عنده شي ملايو عجب لقوا عنده شي ملايو مع خال دقارين بداري عنده تنا بداري تشتك تنا سلاحك تنا بكرا عخال تعالى تشيلك ما دفرين زاروکن عفرینه به تمن خوی چوک و هستن خوین تازه هیوی آوان یا ججنه و گراولیته لی محمد شیخ حیدر کو باوی جانگوری شر عفرینه هیویه که وجودا هیا بيدسولنا ملفرنا ما عيدي خو فيرونا كري عملنا تشين ساتر بيجندا وعملنا ما واحد ما جندا بديو وما جندا نادي وما عيدي خو فرتا منكر ما كي عيدي خو معظم العفرين بكرة بس داس معنا كات وسويتش جام تشين عفرين اسكام ساتر ببفكي خو عيد یا قچکایا آنگو ججن یا زاروکانه گوتنه که گلی عفرینه لی بلی عیدا زاروکن عفرینین در بدر که موات همایه کومالبات جهاز بر بلاف بونه و جیجیای کرمنج دورکتنه لی دی ساجی قچکد عفرینه بدله که نیفشان و نیفشین دلیزن و ججنا خوشین دکن نوروز را شدنگ امریکا شهبا دما د شر رزگارکردن راقای ji destê Daişê de bajara Raqa ji ber bomba barandinê veran bûbû. Li niha ji bo avakirina bajarê çend însiyatîv hatine damezrandin, yek ji wan jî Encûmena Sivîl ya bajarê Raqayê ku hewl dide Raqayê ji nû ve ava bike. Yek ji şûnwarên dîrokî bi nav û deng li bajarê Raqa Sûra Raqa dîrokî ye û di navenda bajarê Raqa da wek nala pê ye hespê ye. Ev sûra di sala 1972 da ya Zayînê li ser destê Xelîfê Abbasiyan Ebu Cefer Mansûr hatibû avakirin. Arman ji avakirina ve sûrê wê demê parastina bajarê Rafîqa bû û niha navê wî bajarî Raqa ye. سورا رقا دیروکی د دما عباسیان ده هات آواکرن لسر دست خلیفه عباسیان ابو جعفر منصور وی فرمان دا بو کل کلک باجار بیدا باجار که دن بیت آواکرن کنا بخوا بو رفیقا د سال 772 یا زاینی آرمان جا آواکرنا سوره که باجار رفیقا جشر و طلانان بپارزه درێژاهیە vê sûrê dema hatî avakirin 5 kilometr bûn. Lê niha bi tenê derdora 3 kilometr nîv ji vê sûrê maye. Sê deriyên vê sûrê sereke hene. Deriyê herî bi nav yê Bexdada got Xelîfa Abbasî di rewresmên fermî da bikar da anî û deriyê Riha û yê Cînan jî heye. طول السور 5 كيلو دريجيا سورا راقا 5 كيلومتر بون لينها در دورا 3.5 كيلومتر مايا سوج 164 برجام بيكتي بلندهيا سوره 9 متره و پانیاوی 6 متره سوره سه درین سرکی هنه جالی باکور دریه روها هیا و جالی روجاوا باشور دریه جنیان هیا لشر رزگارکردنا باجار رقا ji rêxistina Daişê jî bi cî ji sûra Rafîqa hata wêrankirin. Komîta Çand û Hunerê ya Encûmena Raqa Sivîl piştî avakirina firneyên qirmît beşên hatî wêrankirin ji Sûrê ji nû ve ava dike. طبعا نتيجة ده انجام شر رزگار کردن باجار رقا ج کومن چکدار و کتنا موشک و هاونان لسوره گلک زیان لسوره بون نزیکی 20 جسده ج سوره هاتا ویران کرن نها ما چکرنوا سوره دست بکریه Niha di hindir sûra Raqa dîrokî da bi tenê qonaxa qeçikan û mizgefta kevin ji bajarê Rafîqa yê dîrokî maye. Rêberkalo, dengê Amerîka, Raqa. دا دور گشتی امریکا ویلیام بار برپرسکی نوج زندانا فدرال رایدانیه و دو پولیسین ویجی جکار آویتی پشتی بویرا خو کشتنا جفری اپستاین ده روژا شمیه ده اپستاین مری ده زندانه ده هاته دیتن بگومانا گو وی خوبدار وکربو لگوری زانیاریان دوا گو او هر نیف ساعتی به هاتا دیتن جالیه پولیس زندانه و لی بلی افکارا نبو جبری چند دمجمیران و اپستاین یه 66 سالی هاتبو توان بار کرن به بازرگانیا سکسی یا کچین بچوک گوهن جوان
wana 14 salî bûn. Wekû tê zanîn jî got pêwendiyên wî yên baş bi zengînên cîhanê re hebû û bi serok Trump û Clinton re jî û hin kesayetên navdar dê cîhanê de. Dadgeha Federal dibêje wê lêkolînên xwe berdewam bike tevî mirnawî jî. حکومeta Amerîkî bi serokatiya Trump yasayeke nû derxistiye di derbarî penaberan de û bi taybetî yên li Amerîka dijîn û dibe got ev yase bandoreke mezin li rewşa gelek kesan bike got bi sala li Amerîka dijîn. Arturo Balbino berî 14 salan derbasî Amerîka bibû bi awayekî nerewayî hev jî navî zarokên wî welatiyên Amerîkan e û belgeyeke ya kar ji kampanya avadaniyê golê kar dike heye. Belê di meha adarê de daxwaza wî ji bo Green Cardê hate redkirin ji ber got malbata wî alîkariya xwarinê fûdistam û tenduristiyê werdigire got ew ji bo alîkariya kesên xizanin. Ez dixwazim ku her tişt vegere wekî berê ku ez careka dî vegerim nav malbata xwe. Zehmete bo min ku nekarim zarokên xwe bibînim ew mezin dibin. Werewşa gelek kes wek ya Balbino be got daxwaza wan ji bo mafê rûniştina rewayî neyê qebûl kirin ji ber got ew barin li ser danerê budceyê li gorî yaseya nû ya di roja dişemê derket. Rêveberiya Serok Trump siyaseta têra xwekirinê li Amerîka xortir dike. Ku her kesek bibe berpirsê xwe û piştrast bike ku penaber karin guhdanê bi xwe bikin û serkeftî bin li Amerîka. Yasaya me rê nade ew kesên ku dixwazin werin Amerîka wekû penaber û mafê rûniştinê bixwazin û li ser alîkariya hikûmetê bijîn. Yase didin askirin kîjan kes alîkariya tenduristî, xanî yan jî xwarinê ji 12 mehan zêdetir wergirtiye di nava 36 mehan de wê tê keve ber vê yaseyê de. Çalakvanên ji bo penaberan hikûmetê tewanbar dike got ew penaberên feqîr dike armanc bi vê yaseyê got wê di meha dehan de tê keve karînê de. Yasa giştî rêgirî li hindekan diketin bigehne berjewendiyên xuyên giştî ji ber ku ditirsin bêne aşkarakirin ji aliya Ofîsa Koçberî û Gumrûkê ve. Bo nimûne kirdarên Ofîsa Koçberiyê ji aliya qanûna giştî ve dêne armanc kirin. Serok Trump xwe amade dike ji bo hilbijartina 2020 de û hêvî dike got ev helwesta wî ya tundê li dijî penaberan wê wî biserxîne. Di bingeh de ev dibite serkeftineka mezin û renga bangewaz bû bêtekirin bi taybet li dema demokrat behsî zêdekirina alîkariyên koçberên neqanûnî dike. Ev yase karîgeriyê li programa alîkariya mirovahî yan jî daxwazkirina penaberiya siyasî asylum û kesên qurbanî yên tundutijiya malê û bazirganiya mirovan nake. Wekî dinê jî daxwaza malbatî ji bo mafê rûniştinê got malbatê xwe dide ber xerciya wê got ew karin guhdanê bi wan bikin ji her alî ve. Siyasetvanên bilind yên berê ji Partiya Desthilattir AKP li Tirkiye dixwazin partiyekê nû ava bikin. Di nav van siyasetvanan de wek wezîr û serokvezîrên berê jî hene. Peyamnerê me Eyüp Demir di kolanên Enqereyê de ji gel dipirse ku ev li ser partiyekê nû çi difikirin? Onunla ilgili bir şey. Arkadaşlar bugün açıklama yok. Cumhurbaşkanı ile görüşmenizde ne? Wezîrên Aboriyê berê Ali Babacan bi serokkomarên berê Abdullah Gül ra dixwaze partiyeka nû damezirîne. Dîsa serokwezîrên berê Ahmet Davutoğlu jî li pey partiyeka nûyek û saz bike. Di aliyê din de jî piştî hilbijardinên 31 Edarê di tîrenda Partiya Desthilat AKP'yê da daketinek çêbû. Lê ya opozisyona ango CHP da jî bilindbûnek. Gelo li kolanên Tirkiyê gel ji bo partiyên nû ku dixwazin xwe damezirînin çi difikirin? Ahmet Koşan pêştir dengê xwe daye AKP lê ana rexê Ali Babacan digire. Koşan dade xuya kirin ku partiyên nû dê ji AKP gelek deng veqetîne. Bu Türkiye siyasetini rahatlat. Ev tevger wê siyaseta Tirkiye rihet bike. Li gorî min ev biryareke rast e û dicî daye. Ji bo ku li dewra yek partiyê û dewra yek mirovî de kesekî nikarîbû ji qiseyên Recep Tayyip Erdogan derkeve. Ev kesên ku veqetiyane kêmasiyên vê sistemê baş dizanin. Biya min wê ji aliyê AKP de dengekî ciddî bigirin û AKP jî
وی لبر ویگ شدانه هیزک مزن وندا بکه. Serokkomar û serokê giştî AKP Recep Tayyip Erdoğan van tevgeran ji bo xwe wek îxanet dibîne. Lê layên AKP li kolanan hay ji xwe diaxivin. Serkan Uğurlu yek ji van kes e. Yaşanmışlıklara bakaraktan da. Gava em li demin pêş dinêrîn tiştê ku hatine jiyandin gelek baş diyare. Partiya AKP tiştên baş kirîne. Kesên ku ji vê partiyê veqetiyayî bûn jî em wan baş dizanîn. Ez piştgiriya Partiya AKP dikim û her dê piştgiriya wan kem. Partiya AKP xizmetên giring kirîne. Veqetîn çareser nîne. Heke ew dixwazin veqetin bila rêya wan vekirî be. Lê bawer nakem ew serkevin. Yardımları yapmaya söz veriyorum. Opozisyona Tirkiye jî ji nêzva geşedanên Ali Babacan û Ahmet Davutoğlu dişopînin. Hemwelatiyên Tirkiye Hasan Kaya nabera her du layî da jî ferqekê nabîne. Ya bu memleket Ji bo wan çi bêjim? Ji xwe ewan welat xilas kirine. Bi ol bi îman tune kirine. Rastî ew e ku gel têhniye, birçiye û perîşan e. Bile hemû îstifa bikin û biçin. Ji tevgera nû dê tiştek dernekeve û çi feydê jî nede. Ji bo ku nefsî hevin. Di zemîna me da wê nikaribin deng bigirin. Dibe ku ji Tayyip Erdoğan deng bigirin. Him wezîrên aborî yê berê Ali Babacan û him jî serokwezîrên berê Ahmet Davutoğlu ji bo damezarandina partiyên nû bi biryar diyarin. Lê çi dem wê partiyê xwe ji bo raya giştê eşkere bikin hê mejiyekî vebir diyar nekirine. Eyüp Demir, Dengê Amerîka, Ankara. Her sal bi hezaran cotkar ku piraniya wan Kurdin ber bi Bakurê Tirkiye ve diçin ji bo çinandina bindekan yan jî findiq. Herema Bakurê Tirkiye ji sedî heftî 5 findiqên dinyayê berhev dike. Karekî zor û zehmet e lê qezanca wê jî ne gelekî baş e. Peyamnerê Dengê Amerîka Dorian Jones ji bajarê Ordu ev raport ji me re şandiye. Bi milyonan darên bindekan digelîn bajarê Ordî li Bakurê Tirkiyeyê belav bûne. Ji sedî heftû û pênc bindekan dinyayê ji vê heremê tê. Piraniya daran di cihên here dijwar denin, ji ber vê jî çinandina bindekan karekî zor bi tehlûkê ye. Cotkara rojê de 11 saetan û di heftê de bi 7 rojan kar dikin û di mehê de $30 qezenc dikin. İskender ku nexwestiye paşnavê xwe bêje di emrê 15 salî de dest pê vê karî kiriye. Niha di emrê 30 salî de bûye berpirsyarê komek cotkaran. Em hatin ver da 15 rojan li baxçeyê kar bikin wel dîfra xolek bidîn û berew gundên serî ve biçîn û 15 rojê dî kar bikin ji ber ku me pêdivî pê heye. Ez naçarim vî karî dikim karekî zehmet ew kes nikare xwe li ber bigire. İskender wekî cotkarên din bi 700 kilometre dûr ji herema ku piraniya wan Kurdin hatiye ver. Herem ji ber şerê artêşa Tirk li dijî serhildarên Kurd de weran bûye. Ji ber wê jî pir kar tune li wir. Dayika İskender Medîha ku ev jî nexwestiye paşnavê xwe bêje bi gurê xwe kar dike. Wekî hezaran kesên din ev bi zorî ji aliyê hêzên evlehiyê ji gundên xwe hatine koçber kirin. Ne bi tenê xaniyên xwe lê jiyanê xwe jî winda kirine. عيشنينا عيش معلومة القندامة نمايا جوت نمايا الراس نمايا عيشة ما بريمة كتيفر تفهم كيف؟ عاولي ما جوت كير ما الراس دلان دوداني ما عيشة خد كير أمشونا برحيوين عيشة ما نمايا بريمة كتيفر أم مجبوري يعني يمتين فريم بنا كولك ما تشتك بسر نقصتي أم فينا ما أنا قندي خو İskender Medîha û cotkarên din di dema çinandina bindekan mehekî di nav konan de radizin. Piraniya karkerên koçber bi mecburî di kampên devletê de hatine cîhkirin. Karbidest nahêlin kes serdana wan kampan bike ku çavder rexne li ser rewşa kampan dikin. Xwediyê darê bendekan Hilmi Uzunlar ku karbidestke İskender û Medîhayê dibêje kes ji vê karî pere qezenc nake ji ber ku firotin kêm bûye, hevrekî zêde bûye û guhertina xweza jî bi bandor e. Fındığı topladığımız fındık. Firotina bindekan bi tenê têra karkeran zibil û xwedîkirina daran dike. Em çandinê dikin paşî em wan difirûşin. Lê em wan bi heman parve dikin. Paşî em vedigerin karên xwe yên din da ku debara malbata xwe bikin. İskender jiyanekî xeyal dike ku dê de çinandina bindekan tune be. Ger min karekî normal heba bi kemtirîn moçe ez saleka din nedihat me vir. Bo min bes bû ez da li mala xwe bimînim digel zarokên xwe.
زحمتکشی اسکندر و دایکا وی مدها وی بو چند هفته بردوام به. پشتی بندکان او وی گاوه هرن هرما ناوند ترکیه جبو چناندن پتاتان. اسکندر دبیجه و دمکی در باس به حتی که او دیسا 3 زاروکین خواه ببینه. لی باجار عمود کورسین فیربونا اولا یزیدی دست پیکرنه بو فیربونا زاروکین یزیدی پیام نیری ما زانا عمر سردانا وی ناوندی کر و او راپور جمره آماده کریه. لهرما عمود مالا یزیدیان دست به پرورده اولی و چانده جبو زاروکا کرن. لگوندی قزله چوخی یه یزیدیان نها نزیکی 35 زاروک پرورده یدی بینن. روبریا خسر آباکرو رجلات سوریای پرتوکین اولی چاپ کرن و مالا ازیدیا لسر آستا جزیره 25 ماموسته پرورده اولا ازیدی حاضر کرنه. دلیشان جافو گو کچک ازیدی عفرینیه. نچار بویه جا عفرینی درکت پشتی در باسون ارتشا ترکیه و نها شاگرد آزانیگه روژ آوایه یا بشاویجه کردی. راستی وکن دزانن آستنگی یعنی هر جهه گیده آستنگی مروف دکشینه لی نا پجوازی اوان گوری پرورده باش بو مالا گریان جبو زاروکن خواب بشینن در روژه یکمین هجمارک پر باشد گوری 35 45 خوندکر یعنی هاتن گلگی کیف خوش بون هاتن آوان و من دست بکرم. بریاد 2011 پرورده اولا اسلامی و مسیحی دبتریال سیستما خوندنی ده یا رژیم سوریای تنیه بو. خوندکار نزیدی وید دمه دهات نچار کرن ازمونا متریالا پرورده اولی یا اسلامی ببینن و پرورده بو اولا ازیدی قدخه بو. پیش 2011 ریوبریا خسر زاگورین پاراستنا آزادیا اولی ساز کرنه. نخاسم گو پشتی تراجیدیا شنگاله و ایریشا کومین اسلامی ین رادیکال و داعش سرگوندوارین ازیدیان بتایبتی لسر هریما سریکانیا روجاوا. او ویران کرنا 22 گوندین ازیدیان لهریما عفرین بشتی در باسبونا ارتشا ترکیه و هوالمندی و جی کومین اسلام ین رادیکال. لید دسپیک ده پرورده تنبو تنه دمالا دبو. ام دهندری مالادا هن کس پرورده دیدن لهنا وکالد ما اکو شغد ما پیرد ما قول دزانی بون تشتن کو گردای استیاتی زانی بون زارو که خارد گوتن جهوال خاره جمروف خاره لما هن کس جی هن نکاری بون جبر کو در فت زحمت بو آستانگی دکشاندن گلک زور السر گل استیها بو بطایبت السر شغد ما او قالد ما جبر کو او کسی کو زانه او دزانن زاننه او دخازن کسی کو زانه گردای اول ویتنا بکن جبروی که هن دزانی بون نکاری بون زارو که خاره بشن و هن یعنی گشتن در فت کومرن و او معلومات پیره او قول دزاننشی او شی پیره چون لسر آستا جزیره نها لسه سازین مالا ازیدیان پرورده اول و چاندا ازیدیتی دیداین لحسکه عموده و تربسبیه اف گاو لالی جواکا ازیدیان لروج آوا بجوشک پر مزن تی پیشوازی کرن. زان عمر دنگ امریکا هریما عموده. ایسال سدمین سالوگرا گوهرتنا یاسه 19 امریکایه که جبو میلیون جن امریکی ماف دنگداین دابو چالاکوان جن امریکی که به ناو سفراژتین ناسکرن جبو ورگرتنا ماف دنگداین حول دابونو بسرکتن. نها ارشیوان نتوی پشنگه لسر چالاکوان جن آمده کریه و پیامنر آمه الیزابت چرنف چیه سردانا و پشنگهه. Arşivan TV'yi yalı Washington'e hın beşen heri gringen diroka Ameriki peşkeş dike. Veki guherina nozdemin ya ku kongresa Ameriki nezika 7 sal bereye pejrandı bu. نزدیک 100 سال بره گوهرینا نازدمین بو قانون و دنگدایینا همولاتین امریکی یا لگور زایندی لولایت و حکومت فدرال هات قدغه کرن و لور ده ارشیوان تاویدا ام براستی سر بلندن کووه سالوگرا گرینگ ببیرتینن. Jijinin reber yenveki aktivista civaki aydabi u espernet heta jinin be hejmar yen kudu civaki xda cudahiyek çekirine. Peşengeha rightfully hers eş u tekoşina jinin Ameriki ya bo desxistina mafê dengdanê dide berçavan. Beriku ev maf bi dest bixin jin beşdarê demokrasiya Amerikî bûn. Wekî Janet Rankin ya Montanoyê.
و ده 1916 ده کرسی کنگرسی قزنج کرد. چاندا بشتاربونا سیاسته و پیشوانیا به بربیجرین جن هیا ایرو ددومه. تویکو پیشنگه سرکفتنین جنان ین پاشروژی دست نشان دکه دجوارین ایروژی دده برچاوان. پیشنگه تینا بیرامه که ما فیدنگ داینه بو تگهشتنا ما دموکراسی بنگهینه نه هر تم گارنتیه لی بخباتا نفشن چارگوانن بیوستان هاتیه بدست خستن. در هنر کورین پورتر هویده که کو پیاما پیشنگه بگیجه همو جنین جیهانی. ازاویا دنگ دانه ده همان دم دا دنگویا ده حکمت داجی. اولگوری من اف بو سرانسر جیهان راسته. از هیویده کم کجنین جیهانه وی اکی دبینن و هکه بکار بینن دنگی خواه بدن و تکوشانا خیا بو مافه دنگ دانه بدومینن. جی پاشروژه حتی نها بشتاریا جنان یا دموکراسیه سربلندیه کی دومدار یا چاندا امریکی یا کجی پاشروژه مایه. لپاریس حمورین لدردورا دیرا نوتردام هاتیه گرتن جبن مترسیا بلابونا رساسه. تین زانین دمها چاران دا دیرا نوتردام شوتی بو و پشت بویرا شوات آواهیا دره گلک زیان دیتو بو که بتایبت دبرجا دره دا زیرارک مزن چی بو. جبو نو آواکرنا قلیا نوتردامه خبات هات بو دست بکرن لمها بوری او خبات هات سکناندن جبن مترسی نولهیه. بو دمکی کاربدستن پاریس بلابونا رساس و شارتنه لپشتی که خانیین 1 کیلومتر دوری نوتردامه ده رساس هاتیه دیتن که رجای رساس گله که بلند بویه کاربدست مجبور مانه و گاهی دانه لسر و مجاره. کاربدستن باجاری پاریس سوزدن که دبستان نزدیک نوتردامه و به تواهی وره پاکش کرن بره که زاروک دست به دبستان آن بکن. اگزیما یانجی خورالاش گو پر دناف زاروکانده بلاف دبه و تفی مزنان جی و تانوها درمان جیره نهاتیه دیتن لی بلی لسر کار دبه جبو گو تیخند بن کنترولی ده چاوا دبه اف دوی راپورت دیه. گلک وقت پینه جو پشتی ایواسی گو جداگ بو اگزیما لسر لشه و دیار بوی. ما پیکول کرد که وی اگزیمای چاره بکن. اشنش که و بوی گلک حساسیت خارنه چه بون. دوی دمیدا او 18 هیو بو. نزیکی سیکا نخوشن اگزیمای پرزگریکا حساسیا خوارنه جی هیا. دکتر دونالد لیونگ پیوندی نوبرا اگزیما و حساسیا خوارنه لاوندان اجتماعی ساخلمی جیان خواند بو که نخوشخانال کلینایل دنفلی ولایت کالورادو او دبیجید که پیوندی یک دناب برای اگزیما و حساسیا خارنه و بهنتنگی دایا هی. جرمیوان مرووان پاک کتنه و هشکه. اف دبیت اگر که تشتن دبن صدما حساسیت جینگه هدا بچند ناف دا. دو وقتا که دا هیدر کارسم چجارا نوسان باور ندگر که دل روژگه که جاوشه دروژگا گرما هاوین دا یاریان کد. جبر لوسیه اگزیما که گلک دجوار هبو. پیسته وی دسلخی حتی که خین جیده هات. لکولی نوسا دیارد کن که یا گرنگ و اگزیما هر جزی بهتا چاره سر کرن. تشتی کل سرما ام بکین اوا ام جار دی بطنا سرچرمی آوا بکین. دکتر دونالد لیونگ پیشنیار دکت که زاروک بیز خولگان دناف آوا تنشیر دا بهتا شیشتن و پشتی اینگه مرهمه لجرمه لشوی بدن. هرچند دف زاروک به هیچ جورکی حجه ناکد. اوی به صدما چکرنا فیلم کی جا آوه پاشی اگر ماده کی دجی نهشتنه بخی سر وی چاخی ده ریا شهگرتنه جهلمبونه گریتن. دستگرگ دیوال زاروکی کن که خو نخورینید و گریدانا سر زاروکی دهلید که مرهم پیوب مینید. پشتا پینوی و نشکن وی حشبون و سلخین و اوی چه نماینه ده چی بند پشتی که اوی هفتی که اوی چاره سری بکارتینن. کس نزانید که اگر چه بونا اگزیما چیه؟ و کولر کار دکن بو پیدا که ناره که بو و کولینال سر همی پارچن لشی که اوچ نده بنا اگر لاواز بونا چرمی و چاره سرکرنا زاروکان بری که توشی اگزیما ببن. بینرین هجاب وی راپورتی امگیشن داویا برنامه خو حیانی برنامه دنی هر شادو بختور. ببینند خوشیده.